Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, ko huitahi te hapori o Mauao, ina pō ki te tau awhiawhi me te tautoko I ngā whānau o te hunga I mate. Kua tahuri etahi uri o te whānau a Panui me te rōpū rau kūmara pai maunga ki te tuku koha kai, ki ora tau uri I pare kuratia e te waipuke I te rā wiki. He kapa hahau pōro wāhine no te rohe o kaikohe e whakamātau ana I te aria, he mea nui te tai pakeketanga. E ngā kōmaingotanga o te whare hina tēnā koutou katoa nau mai ki te Karere I tēnei rā. Ko tīmata ngā mahi a whakaora, whakapaipai hoki I Te Araroa, whai muri ho I ngā Huarere kino o te rā wiki. I hoki anō te premier mārunga waka topa ina nahi, ki te kite ake I ngā pakarutanga o te takiwara. I reira hoki a rāhia timu me te tira pūrongo hō o tai oro no te tai rāwhiti. Nō reira, rāhia, tēnā koe te tuahine o tira te wahine rongonui. Nāna nei ngā pauaka hei Paraire KFC e hia ke nei I tiki atu I ngā ringa mā koha, Christopher Luxon. Kei te tua wahine o tūranga heha koia ngā kōrero, kei a koe I tēnei wā. Tēnā koe te manahau kia mohio mai koe, kāre au I kai I tētahi paku hei. He mea āwhina noiho I te premier. Hue anō, tērā kaupapa tērā, te taki I haere ai ahau ki Te Araroa. Kua tīmata ngā mahi whakapaipai, whai muri I te waipuke. Kai te aro atu ngā whānau ki ngā kino kua mahue mai, ngā whare ki I te praki wai, ngā taonga kua ngaro me te rangirua hoki mo ngā rā kai mua. Hoi anō, e kitea hoki te kaha o te aroha me te kotahitanga I te taenga atu o ngā kai tautoko mai I tūranga nei ki te āwhina I te hapore kia whakarāpopoto hia Te Araroa ki te Aratika. Ara noa atu ngā mahi whakapaipai kai mua I te aroaro mō te hapori o Te Araroa ki katoa ngā whare I te praki wai, kua aukati hia ngā rori, kua ngā atu ngā whānau ki ngā mahi kai mua I te aroaro. Kua mutu te wā o te urupare ohotata, kua tīmata te wā whakaora, koe nei te kapa e whakapai ana I ngā whare. Bad weather on the way. We're wanting to clean out all of this debris from around people's whare so that when that weather comes, I don't need to feel anxiety. This is the mental game you've got to lock in. Oh, yeah. Nō konei a ārio rewi, kuraina ia ki Te Araroa nei, e mōhiwana ia ki tēnei āhuatanga. Here on the coast, because we're so isolated, when one of us are hit, we all feel it. Whatever happens to one community happens to all communities. So Tiki was badly hit during Cyclone Bola and the Matapae community showed up in force to support us then. So it's the right thing to do. Kua ngā taumahatanga o te wāhi, e hihi ko tonu ana ngā wairua. As you can see, I try to make a bridge here for my wheelbarrow, but you win some, you lose some. Pātata ana ki ngā kaimahi whakapai whare, ko te whānau e kite ana I ngā kino o te waipuke. Kia ora. Thank you for all your help. Mate, it's these fellas here. I know, they're wonderful. Look, I'm not going to cry. I'm not going to cry. We're lucky. We're grateful that one building's been impacted, the other two are okay. I came back yesterday and it was just like, wow. Through the fence there, so it would have come down there, gone that way and then come... Wai mari I huriri kia Karen I te wā o te āwha, me tana tūmeke I tana hokinga mai ki te kāinga. And I think that, having that there, actually saved this building because it stopped quite a few boulders and you can see all the excess dirt built up behind it. So I got to laugh because my sister's been telling her husband, get rid of it, get rid of it. E ai kia Karen, kua tino rongo ia I te aroha. We've still got buildings standing. We don't have to replace very much and there are a lot of people worse off than us. So be grateful, I say. Be grateful forever. Your spirits are high. Well, because look what people are doing for us. Look what the community is doing for the community. E ai ki ngā tohu Huarere ka heke anō te ua hei te rātou. Rāhia tumutumu, tai oro.
Mihi ana kia koe rahia o tira kia koutou o Tai Oro. Nā, mai te o rangaranga hua kore o te KFC ki te o a tāne mahuta he oranga nui kei roto e karema. Kua tahuri etahi uri o te whānau apunui me te rōpū rau kūmara pai maunga ki te tuku koha kai ki o rātou uri o Ngāti Porou i pare kuratia e te waipuke i te rawiki. Kua ruara ngā toa tiaki taiao e patu miti ana hei koha ki o rātou kiritata i haere atu e kere ama right ki a rau kōkore rāno i te rohe o te whānau a muri haere muri. Koia ko ngā pūkenga motuhake o ngā toa o rau kūmara pai maunga. Kua tai mai mātou ki te āwhina mai te koha kai. Hei tautoko i ngā whānau kua pā ki tēnei mamai ki tō tātou whānau o Ngāti Porou. Neke atu i te rua te kau ngā kaimahi me ngā kai tūā ko tau mai ki Tauraroa tōpū i rau kōkore he patu miti te mahi. Ko ngā rōpū o raukumara pai maunga, papa atawhai, ko ngā hapū. Kei Wanganui ko te whānau maru haere muri me pararaki marae. 2 aerial colours in the air. We've got ground teams. So they'll ferry the deer up here. We'll take the offal out and then load them up onto the vehicles and then we'll cart them down. Rātau katoa kai te rongo tonu i te mamae whai muri i te waipuke nui i noho taratahi ai ngā hapori o whare kahika me Te Araroa mai anō i te taite kua hori. Yeah, no, it was devastating to visualise that and to see what our whānau are going through down there. No pauri ana te ngākau mō mātou katoa ngā uri o Porou Ariki. Well, first we're whānau, and when any of us on the East Cape are ever in trouble, you know, we always come. Whether we're in trouble, whether they're in trouble, whether anyone's in trouble, the whānau are there first. It's just what people do on the coast. You know, we all work together and yeah. Neke atu te rima te kau ngā atia he kau hoki i patua i ngā rangi e rua ko te raurau iti tēnei o te aroha. We would have culled something close to 80 deer, 4 wild cattle that the boys have also found. Yeah, whānau, we've got all our some steaks and all that. For us, it's actually quite a pleasure. Our whānau kick in and so our Sterling whānau over in the Pōtiki, they're there to receive that meat and kai that we're sending over. They're kicking in this weekend and we should be looking at delivering the first of the human kai early next week. Me te tūmanako hoki o e nei toa ka aroa e te kāwanatanga ngā tohu o te taiao. Our ngāhere has no understory, and so when we get big rain events like last week, all that water comes off the hill. You know, it's like tipping a bucket of water on a sandcastle, you know, so, and then all that debris ends out and it affects our whānau. He whānau e aroha tia ana e o rātou neipa o te whānau a Panui. Kere ama right, Pukaia. Ka rawe, te ahua nei he nui te kai kei te rohe o te whānau o Maru Haere Muri. Nā, ki Tauranga moa nei naine e karema ko te rāina nahi te kotahi wiki i te horonga whenua i Mauao i Matapae te toko ono tāngata. Nā ko nā no hoki i huitahi ai te hapori i Nāpō. Ki te tauawhiawhi me te tautoko i ngā whānau o te hunga i Mate. Ki te kō tui tui te whanaungatanga o te hapori me te tukumihi nui ki ngā kaimahi oho tata e whakapau kaha tonu nei ki te kiri me te hahuake i ngā tū pāpaku. Kia tahuri ake tātou kia mārena mane. Kua kotahi wiki mai te horonga whenua, a i tū kotahi ai te hāpori i Nāpō. E hia rau ngā tāngata i tai atu ki te whakamaumaharatanga ki o rātou nā mate. Ana e kau e tonu nei te whānau i te taumaha o te mamai me te ngaronga. Seeing and feeling the people that are passed on our Mauao really hurts. Manaaki, aroha, whatever you want to call it, this is us.
you know, nowhere in the world you could get this. We're from the whenua here, and so we believe that our maunga is part of us. Toko toru o ngā tūpāpaku I tanu mea I te horonga whenua ko tau tohua I Anei. Kia āhei te whakahoki atu, kia ora tau whānau. I'm so very sorry for your loss. Ko Max First Key te tuatahi, ana e toru te kauma o nā tau. Ko Lisa McLennan rema te kau o nā pakeke, he kaiako ki te kura wainga o Morrinsville, he tamāhine, he māma, he nan. Nō tai nehi nei I kitea te uri no witana ko Mans Barn Hardson, ka rua te kaumatahi a te rāmarama. I want to particularly express my sincere condolences to the family of Mons and their friends. Mr. Mons, as we've heard, was a 20-year-old tourist enjoying this country, and he has tragically died. And I'm sure all of us in this courtroom and indeed this country offer our sincere condolences to his family for their tragic loss. I noho te hui whakamaima haratanga hei rama o Te Aroha e whakakotahi nei I tēnā, I raro, I te tautoko pūmau. Tonight is about processing the tragic events of last week. It's about supporting each other. E haere toru nei ngā mahi te rangi nei ki te kimi I era, ka are anō kia whakahokia, ki ora tau whānau, mārena mane, te karere. Kua whaka te Premier Christopher Luxon ki te tono kia haere ki te hui a te kāhui rangatira āiwi a tērā wiki. Ka tū te hui a te kāhui rangatira āiwi a ngā rā e toru hei mua atu I te rā o Waitangi. Ka rea no ngā tai pito mo ngā haerenga a te Premier a tērā wiki kia puta noa mai. Engari ai ki ngā kōrero ka tai a tīnana ia ki ngā kaupapa whakamānoa I te rā o Waitangi ki te papa I wai tohua ai te tiriti. Ka ari I tai ki Waitangi I te rātau. He whakatau I tā tāhia. He karo hoki nāna I te tūnga o te puehu I Waitangi ko te pire wenerau mo ngā mātā pono o te tiriti te take. Hioi hei tāna ko te ngako o tāna whakatau kia kaue haere ki Waitangi I te rātau. He hia ke nōna kia hāpai ake I te kaupapa o te rā o Waitangi ki roto I te whānuitanga o ngā rohe huri noa I te motu. E tiwi koia te māngai tōranga pū mō tāmaki makaurau, mo te wā tuatahi I tēnei tau 2020 mā ono ka hono mai te mārei kura nei wāhine rangatira ōrini kaipara ki te taumata kōrero o te Karere. Tuahine ōrini tēnā koe I te kuhutanga o tāu o tātou ki te tau hou Pākehā e mihi ana ki a koe. Tēnā tāua e te manahau e te tungane o tira koutou e mātaki mai ana tika. Kua eke tāua ki tua I te waru o rehua, ana kua eke ki te wā e hoki anō ai mātou ngā mema tōrangapū o te whare ki te mahi. Ko era hoki tētahi kaupapa hei kōrero mā tāua, wai hoki te rā o Waitangi a tērā wiki, engari hei tīmatanga mā tāua e te hoa. Ka tūhe porotihi a pōpō ki roto o tāmaki ko toi tū te aroha te ingoa. He hao mō hiotanga ki tēnei porotihi nei, mō wai ka haere rā nei koe ki te tautoko. A tēnā koe I tērā pātai me tī Matapae, harai te whakatika. Hoi anō, koe au ki te whakatika I a koe te manahau, engari e hara tēnei I te porotehi. Mātua ko ia te karere matua, e hara tēnei I te kaupapa hei ātete, hei whakahoki rānei ki etahi atu kaupapa e mōhiotia ana ka tatu mai ki runga kia au ki tāmaki makaurau a pōpō. E hara tēnei I te hīkoi takitahi, he hīkoi kua karangahia kia hui katoa mai mātau ngā hapori kei konei kei tāmaki makaurau whānui e noho ana, I runga I te mōhio kua hia wā, ētahi tāngata, ētahi māpū, ētahi momo, whakaaro e rerere haere ana he whakatuma te hua ka puta. He aitua te mahi ka puta, he tūkino tangata, he patu tinana te mahi kua kitea I roto I taku hapori o te atatu. Atatu a tuki roto o manure wā I whakaetengia, I whakatumangia, tētahi iwi kruaroa e manaki nui nei a tāu e te Māori ki roto I tēnei o ngā taone ara ko te Sikh community tērā. A Paratinia, kua roa e ātetea ana I te kāwanatanga o
konei kia taunakitia o rātau iwi take ki reira, nō reira. Kai te mōhio tāu ane, Scotty, tēnei rohe i nā te huhua o ngā iwi rereke kei konei, ko te matua o te kaupapa nei, ko te aroha. Kei runga tātou i ngā whenua Māori e noho nei ne, aha tia ngā momo, ngā iwi kei konei, ngā whakapono, ngā hāhi, mutunga iho he whenua Māori mātāmua ko ngā tikanga Māori ki tēnei whenua, kei tōna uho ko te manaakitanga. Manaakitia ngā hapori, nō reira, koe rā te kaupapa. Ka pai, nō reira, hea o tūmanako mo tēnei hikoi i te aroha. Kia puta hea ha, hea o tūmanako mo tēnei hikoi toitū te aroha a popo. Ko te tūmanako matua, Scotty, kua kite hoki a hau i te whakamahinga tāua, i te whakamahinga o te ahurea Māori, ne, hei whakapiki pea, i te tūranga o tētahi kia tirohia aia hei rangatira, mō ana kai whaiwhai, engari mutunga iho tēnei mea te haka, ne, kaua rawa tāua e whakawhiti rārangi, whakawhiti pae kouka, kai te mōhi o tātou, ngā mea kua roa, e whai ana i ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tipuna, kia kaua e patu i te tangata i te mea i karanga mate tērā, ne? Nō reira, kai te he, te tuku o te pikitia mō tāua te Māori ki ngā raorao huri noa i te ao me te pōhehe nui tonu o te ao anei tāua te Māori he iwi kai tangata, he iwi tūkino, he iwi hea, e rā kino katoa kai te he, nō reira, ko tāku e hiahiana kia puta. Kia puta te whakāhua e tika ana mō tāua i tēnei tau, 2002 te kaumā ono, he iwi angitu te iwi Māori, he iwi ātāhua te iwi Māori, he iwi aroha te iwi Māori, kamutu he iwi mōhio ki te manaaki ngā manuhiri tuārangi, kei konei, kei o tāua whenua e noho ana. Ka pai e te tūhine ātāhua wena kōrero. Wiki tuatahi tēnei ki te whare pāre mata, i pēhea nei te hoki ki taua whare, i pēhea nei te hoki ki te pāti Māori, hea hoki ngā kaupapa, kua kōkiri hia, kua kōrero hia, i tēnei wiki tuatahi. Tēnā koe, ko te pono, anei au, ka kuhu atu ki te whare me te whakaro, me hoki pēr ki te hararei. Kia wiki anō pēr ki au e hararei ana engari kahore. E tino hari koa ana, kua hoki ki te whare i te mea ina te nui o ngā mahi, ne? Kaore anō kia rifa, kaore anō kia tutuki a mātou o taku pāti, ahau anō hoki, ne, he nuinga ki taurangi nāku. Ki te iwi o konei i te wā o te pōti wawe, pōti oho tatarane ki tāmaki te marama o hepetema, nō reira, kei te karamatamata o te rārangi, taku rārangi, aronga matua mō enei toru marama kātahi ko ngā kaupapa matua, ko rātana, kua tutuki tērā ko waitangi e tū mai nei. I tuatu e rā kaupapa matua, he take a kōti e kainamu mai nei. Tāria ngā putanga o e rā ketuketunga, whakatewhatewhanga a te kōti. Ana, ka eke ki roto i te whare, he pire anō kai te haere mai. Kua ki taurangi a Luxon me tana kāwanatanga haumi, kia rite mai tātou Aotearoa ko te taiao. Ko te taiao, kai te rārangi wepu a te minita a te minita hia keri hinu, keri te whenua Shane Jones, nāna hoki te kia rite mai tātou. He tau nui kai te haere, haunga te pōti matua Scotty, ko ngā pire nui kai runga tonu i te tepu, nō reira koira taku aronga matua me taku karere ki ngā mema pāre mata katoa, taihoa tātou e whakataetai mo te tūru. Kai a tātou tonu ngā tūru i te wānei, aroa hia te tūru me ngā mahi nui kai runga i a tātou i tēnei wā, manakitia tonu tia tātou hapori, ka eke tātou ki tua o tēnei tau. Kei whea ke mai, e mihi ane kia koe te tuahine. Mohi o koe ki te ao pāpāho, anei te rangatire, kōrero mai nei ki toku taringa, kua pau te wā kia kōrua ko orini mo tēnei wā no reira. Kāre kore, a te wiki e tū mai nei ki roto o Waitangi, ka aruaru anō mātou i a koe, kia pute i a koe o whakaaro e pāna ki a Waitangi me ngā kaupapa e hāngai pūana ki a Waitangi. A tērā wiki e te tuahine, ka whāia koe e mātou engari mo tēnei wā, ngā manaakitanga me te aroha nui ki a koe. Tēnā koe. Tēnā koe.
Ka tiha e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, he kapa hahau pōro wāhine, no te rohe o kaikohe, e whakamātau ana, e whakahe ana i te aria, he mea nui te tai pakeketanga. Kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere, he kapa hahau pōro wāhine no te rohe o kaikohe, e whakamātau ana, e whakahea ana i te aria, he mea nui te tai pakeketanga. Te kaumā ki te whitu, te kaumā iwa ngā tau pakeke o te kapa nei. I te tīmatanga he kapa ōpaki noa nei, engari nai nei, he kapa e whakawehi ana i ngā kai hahau pōro o te takiwā. Aneira a Harata Brown i te manawa o ngā puhi i kaikohe. Koe nei te wairua hākoakoa o te kapa wāhine nei o te kaikohe-kohe. Ki kaikohe nei, kua roa te wā toru noiho ngā wahine e tākoro ana, engari i aia nei, he maha. And ko te kaupapa matua, ko te noho tahi, ko te tākoro tahi, te aroha tētahi ki tētahi, i wainga nui i tēnei hākina me te wairua hakataitai anō hoki. Koe nei te kuia o te ope. Well, I'm 78 years. I'll be 79 this year, and I've been playing golf for 52 years. So what brings me to golf is the companionship. I like the competitiveness of it, and it's good for me, my well-being, keeps me centred with friends and all that, yeah. This is one of our up-and-comers. He mea atawhai e tēnei toki o te Tai Tokerau, hahau paoro Māori anō ki. So a couple of years ago, 2023, end of, I believe, we started this group, and they've gone in leaps and bounds. So I think the next stage for most of these ladies will be to play for Northland. So yeah, we really need these girls, or these ladies, young ladies, playing for Northland, because, you know, we're all getting older. Ko aroha tira, I karanga kia haere ngātahi mai tātou, te patu paoro noiho. Nā tērā kākano, I haere tonu mai ki te tākoro ia te wiki, ka tupu ake tā mātou aroha ki te kēmu, anō hoki ngā pūkenga hahau paoro. Tuatu o te wairua whakataitai, ko te whāinga matua kia kaha ake te whanaungatanga, maroto I te hahau paoro. My hopes for this group of women that they go on and get better. They have got so much talent, They really have, and I wish they'd set some goals for themselves, you know, so get yourself prepared for a tournament or something like that, you know, but we're just happy to play with one another at the moment. Some of these girls only been playing a couple of years, so it takes time, you know. We play like a whānau, really. That's our main mantra. Hei piki ngā waiora, oranga tinana. Harata Brown, te karere. E tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia mau tonu mai. Nō rere e tiwi, e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Koe ngā kohinga kōrero a te karere I tēnei wiki, e mihi ane kia koutou kia pai ngā rangi whakatā. Kia ora hui mai tātou katoa. Ko te reo, te take.